Batho ba masomepedi ba hlokofetse mafelelong a beke, province ya Eastern Cape ena le palo ya godimo ya dikotsi ka nako ya Paseka mo nageng. Maphodisa a golegile baotledi ba bantši bao ba bego ba otlela ba sena mangwalo a go otlela. Ba bangwe ba be ba nwele madila go fetiša tekanyo le go otlela dikoloi tšeo di sa lokela go tsela. Dipersente tše 40 tša palomoka ya batho ba hlokofetšego dikotsing tša tsela Pasekeng ye ke ba sepela ka dinao. Tona o re palo ya dinku ka mebileng e šetše e le godimo go feta ngwagola ka palo ya go lekana 162. 80%, in fact more than 80% of the factors are human factors. It's a person who is driving under the influence of alcohol. It's a person who decides to stop the car in the middle of the road and people and the other cars, they collide on them. It's a person who decides to speed like he's the only one on the road. So it's human factors that account for more fatalities on our roads. Then of course there will be engineering. That is the state of the roads, if there are potholes and so on. It will be the environmental factors that will include weather and so on and so forth. Engwe ya ditlhotlho tšeo batswadi ba lebanego le tšona ka nako ya maikhutšo a sekolo ke ka moo ba ka dirago gore ba thabiše bana ba bona. Ka fao, ge o nyaka dikeletšo, bana kanegelong ye e latelago ba ka ba le mogola. Matšatši a maikhutšo e ka ba tlhotlho e kgolo kudu go sena maano a go thabiša bana ka gae. E fela, gantši television ke tharollo go ba bantši. I watch TV to make myself happy, and I work at home, like cleaning the house, doing the yard. Ge le monyoko wa setšidifatši wona o tla bula o tswalelwa ke ba bangwe. During school holidays, I sit with my sister or maybe play outside with my friends. And the food that I eat, I would go to the shop and maybe buy me chips to put on my bread. Or even just try to make me a sandwich, whatever I find in the fridge. Kgetho e nngwe ke go ithabiša ka dipapadi. Just chilling, watching TV, playing with my little sister. Just having fun. I play with my cousins and I swim. Go sa le bjalo, go botlhokwa go netefatša gore polokego ya bana e fiwa šedi. Dijo le tšona di swanetše go ba gona. Tšhelete ga eyo ene dijo di a tura. Re a struggle gore re bone re reke dijo for bana ba rona, and sometimes rona ba re dulang ka bana ba dikhutsana. Gomme mantšu a keletšo ke ya bagolo ke gore ba bitse bana ba bone ba ba behatse ba ba bolele gore ko ntle go nna jana le jana gore bana ba rona ba ska ba tsena thata kana ba ska ba tsena mo kgang ya diritibatsi. Le ge bana ba dula ba nyaka go ithabiša ka se le sela, kgoeletšo ke gore ga go tlhokege go ba thabiša ka tsela yeo batswadi ba ka ikhumana go ba le ka gare ga dikoloto.